Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita ket impatulod. Ti pagama nagpailinged itinagan a Caridad. Iti Nueva Vizcaya. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Adu dagiti mangibagbaga a napintasak nga uray addan asawak. Nagbalinak ngamin a beauty queen dito'y lugar mi, idi balasang akpay. Idi awan pa anak mi kini Joel, maminmintinar ko ti mayat a pammagik. Ngam idi naaddaan kamin iti dua nga anak, nadlaw ko, alimok magakon. Jakon makontrol ti panaglukmag ko. Di tametten, anadlaw ko ti panagbaliw ni Joel nga asawak. Bueno papagayam, intay dinggen ti panakaidrama ti pakasaritaan ni Caridad. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Lakay, iawat mo man daytain na po'y. Kurang ko pa'y. Nagadumot kanti ka na siya. Ay nabisi na anak ang naglaba. Ay, jay si daon pa'y. Naibusan. Kating ka pa'y agaw Kontrolem ti mangan bakit. Tani naglukmag kan. Si kaman mo ti aglaba iti sa nga gabsoom. Ito ti si day. Agam di mo kunaan nga ibusam na ita sa nga bandihado ngayon na po eh. Wun, kapailak nga ibusan daytang. Ay no. Sige mangan kan. Tayo nakagpalpan. Nalpas kan anangan. Nagbiit kan analpas. Ay nakontrolak ti mangan tanay. Diyak kaya ti lumukmag akasken ka. Kumare, agsaksakdo ka mat. Wen mare. Napisa ka? Uray do atimba ti pagiddanem nga awitan? Siyempre daytoy akinalukmag ko. Jakit din ka baulan. Apay, awan tanumyo? Jak man amo. Awan matidan nga gapoy gigripo mi. Sakit do atimba day taawit mo. Pagdigos nila kay ko. Anya? Si kapay ti agsakdo iti pagdigos nila kay mo? Ay, wan nga rod. Caridad! Kay tanong ay. Sige mare, inakon. Ay ayaban na kun nila kay ko. Bayaw, agawid ka ka din. Uwi na bayaw. Tanalpas mo ti trabaho. Mapanta pa yung ginom. Ah. Sakti makamo kini Caridad. Saan matidya na istrikto ni bakit ko bayaw? Iso nga rod, nasingpat ni Caridad. Intan, Papanantamanin ay ijay inuman nga ado ti chicks. Makitang bayaw, nagsisiksi dagiti babalasang dito eh. Tingnan na rod. Ay kastati kaya ko babae. Slim. Kapit lang agorderak iti inuman ta. Ay kat ko na. Kayat mo ti chicks, bayaw? Si kakiling. Kaya't mga tanak ni Caridad. Di na maamuhan, bayaw. Sakti makamu. Sagay sata. Mala, agpili kan iti chicks akayat mo, bayaw. Caridad, saan mo nga ungtan ni Joel no saan nagawid idirabi? Apay nga minasan anagawid idirabi Napanan nyo, manong. At ngamin nag-birthday akong pari mi. Ket nagatindar kami mata. Naginom kayo laang. Word. Amangan mat nung. Nag-chicks kami. Sana. Alangan mat nga isungsong ko ni bayaw ko. Sigurado ka, manong. Word. Iso adi mo sa sermonan, wen? Nasingpat nila kay mo. Awan makunakkan ko na. Anya ter aramidam Caridad. Among magbuy-buyak iti TV. Labas ka alabas di tasan. Kabarbaro day t-shirts ko. Anya ko maitano barbaro. Nakalukmag kan to lang. Daytoy la size ti bagik tikit kitaam. Di mo pa'y maibagamot ti I love you. Sapul pa'y aya. Di nakpay mo't maidate. Ay, kakaagluton tama bisin akon. Caridad! Ayan mo. Adda ak dito'y kusina, nanang. Nay, aglut-luto ka man ay. Uy, nanang, taagawid ni Joel.
Agbirok man hinday dya itinaimas asidaan na. Ay, unay kalakit din na ya. Kasta unay ti panagayat mo iti dayjay nga asawam. Kat, anya nga rod nanang. Uray da kayo mat. Kasta unay ti panangasikaso yu kinitatang. Una, tanitatang mo ka nasingpet. Nasingpot mat ni Joel. Nasingpet ka ti kastan. Sikatag sakdo iti pagdigos na. Nanang. Kasyam mo tabagim karidad. Pasakon. At titidanong mo. Anya dya, gatso ka. At ayaw mat. Ay, unay kan. Gatso ka mo, tipayod mo. Ay, jak pa'y lang amin masangot agdigos. Ta sa anak pa'y anak kadalos. Ay, unay ka mo, ten. Makapaawan ka, anas. Nakarekreklamo ka. Si kaman ti agmalmalom nga agtrabaho dito'y balay. Takitaag no saan ka amalusyang. Nagkapsuon man yung day talalaba mare. Ay, wan nga rod mare. Inal daw ngamin nga agsukat dagiti anak ko. Kastamot nila kay ko. Gagangay, tapang opisina nila kay mo. Kasla da ito'y pulo na. Nene, mare. Anya ngay, day ta nagmarka di takwelyo tibado na. Tsak naglaw da ito'y Lipstick sana. Uwan ngagpaiso mare. Ay sus. Agbababain samot nila kay mo, mare. Anya. Ay na, mare, kakaasi ka nga aglutloto iti kanan na. Isakduam iti pagdigos na. Ita, lukwan na papailaan. Yan naman ba kay? Masapol pa lang ay bagakmat kan ka, no? Kanak iti danong. Yamutan. Danong kaya ma. Apay nga sagbag mo kanyak nga dito danong. Gapo talimok magakon. Isukat na kon. Tila sasawam. Aglibang ka pa'y lang. Anday ko. Apay nga tumpa ka ngay. Unay kan karidad. Manong. Oh, Joel, bayaw. Ay, Nakapasar ka man dito'y balay. Awan ka di trabaho. sana kasi mrak. Inapan ang arod ni karidad. Abay ngay. Namuan na nga da babaik. At da babaim? Kasano nga da babaim kat na minsan talaang met anapan nag-chicks? Nagsubli-subliak namin ijay bayaw. Anya? Diyak namin nalipatan di chicks ngayon amom kanya. Iso sinubliak. Ay salpag. Kasano daytan? Pumanaw ako na ijay balay may. Bayang bayaw. Siyak ti makisarita kini karidad. Ay aywak ni bakit mo? Sige man nga ro bayaw. Karidad, ating ko. Aglindinis ka mat gayam diti balay yo. Apay nga insurom ni Joel nga ag-chicks. Ha? Kunak no nanakam ka tao. Ngam insurom mat gayam di asawak iti kalukwan. Kastoy ngamin tinapasama ka din ko. Tsak kaya tinadanggan ti palawag mo, manong. Na minsan kami lang matanapan ni Jay. Kung naman napan kayo naki-birthday, napan kayo mat gayam nag-chicks. Nila kayo mo tinagsubli-subli, Jay. No saan mo ko mga insungsong, di na ko mamasurutan ti kastoy nga aramid. Pasensya ka na din ko. Awan ti pasipasensya kanyak. Uray agungat ka kanya kon. Basta saan mo nga iraman ni Joel. Tapay katasanan. Kasi mat ni bayaw. Ha, pinapanaw kon. Di mapanagyan, ijay ayan ti chicks na. Saan ka din nga agung-unget? Limok magak lang, insugat na kon. Walis ka awalis diti arubayan nyo, mare. Awan mo tin makita karugit Ay na mare, kastuyak no madep-depresak. Kaya't kutyag dalos. Apay. Talaga ka di, nagsina kayon kanila kay mo. Ay, pinapanaw ko na. Saan mo la ka din ang mapakawan? Ay, diyak mo mare. Nasakit pa'y la tinakam ko kan ko na. Diyak pa'y la kaya't amakita. Pare, nagyaman na ka, tayo biro ka ng iti boarding house. Pare, apay-pay lang amin anas ka ni ag boarding house ka. Ay, nagapa kami iti asawak. Si kamat ngamin, nag-chicks ka, nagpatiliw ka pa'y. Ha? Aganos ka.
Barang may katumot lang at irurod na kanyak. Ay aywam pare. Armam manen ah. Una, anyangay nga rod. Di mo nga minlukwan ti asawam. Nangruna no nasingpet akas ka ni Caridad. Anya ngay, itatawan ni Joel diti balayaw. Di makatugaw-tugaw ka nakasta. Wala na. Makarelax kan. Tawanan di asawam nga isaksakduan kan ilutlutwam itinaimas amakan. Agsarming kamanta kita talangam. Apay pagsarmingan dak nanang. Kita talangam akas labalyena. Itatawan ni Joel amang uyaw kanyak. Da kayo mati si Mublat nanang. Ibagbagaklaang tagpaysaw. Kita anak man, bakit akon? Ngam amok pa'y lang nga ornosen ti bagek. Kita anak man, nakalipglosak. Sa nurumwarak, aglipstikak. Tuladon nak ka di. Di mo baybayaan tabaghim, anak ko. Uray kasano ti kinado ti trabaho maasikaswam mat tabagim Agbangbanglo ka. Di kan sape agdigdigusen. Anyamat ni nanang. Di nakgurguraan iti kastoy nga ibagbagakan ka anak ko. Tapod no ama ti daddo maalalaki ka dagiti asawa da. No di da ammo nga ornusan ti bagida. Kasi kamat bayaw. Nagmaymay sa ka dito yung boarding house mo. Bayaw, kaguran nakpaingatan ni Caridad. Nagawit kan. Pada sa makasarita. Nakaamak mo't gayam no makaungot ni Caridad. Ipurwak namin na badbadok. Habasol ko da ito'y bayaw. Dala ko mamaramidak. Bayaw, itid mo manlangan ka ni Caridad dahito yung suldok. Buo pa'y dahita. Jack kiniskis yan. Sige. Barang itikas ito yung aramidam, maksayan tigura na kan ka. Oh, Caridad. Sweldo ni Joel. Agyaman manong. Talagang awan kortamin. Ading ko, pakawanan ko Manila kay mo. Amangan no kadandanan di chicks na. Ay saan? Agmay salang ni bayaw iji boarding house na. Kaya't nangaroden ti agawid. Mabalin ka nun? Agawid lataan kayat na. Kasta Sana mabalin nga agnanayon aguraam nila kay mo. Ta nagbabawyan nanti inaramid na. At akong bakit? Isnaban nakmanan kat kasangsangpot ko. Kaslasang ka mailiw kanyak. Ay, wag ka. Naginatang ko aparakan ka. Pabanglo kan pulbos Kas na Tano ko nam apim mangit akon. Kasta ti aramidem. Igatangan nak iti pagpapintas kan pagpabanglok sa anak kat nga isukat. Bakit? Pakawanan na ko na. Nagrigat gayam ti agmaymay sa. Manipod ita siya kung ti agsakdaw. Siya mo ti aglabano di of ko. Tapnasan kan na mabanaw guhin. Talaga? Uwan bakit? Ikarik. Kan jakton ulitin ti agchicks. Promise. Una. Apay. Mailutuan na kaya'y babangaim itinaimas amakan mo. Siyak lang ang tinaanos ang makaaramid iti ado a sakripisyo para kan ka, Joel. Tandaanam dayta. Imbaglakit din ta tinungpal ni Joel ti Karina asaanen nga agbabae, Mr. Lonely. Gapo iti dayta, nasursurok metten at taripatwen ti bagi. Daytoy man ti pakasarita, tuy pagayam mo, Caridad. Pagayam Caridad, leksyon metten kadagiti misis amaliwliwayan dan nga aywanan ti bagida, daytoy apakasaritaan. Sana gapo ta misis kayon, ket abaybayan yon ti bagiyo. Ken kadagiti met mister, aywanan yu kitdi dagiti asawa yo. Agtinulong kayo para iti pagsayaatan ti pamilya yo. Bueno papagayam,
Ingkay nangigan ti panakay drama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinged itinagan a Caridad, manipod Nueva Vizcaya. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti mat direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.